Ubashit lang pale, ukertong jong ka United Democratic Party, uban yakun ya ka Meghalaya Legislative Assembly election aja arfulai, naka san sutinga saipung constituency. Mendaka singi ulawan mathep kerteng ha returning officer ha office u deputy commissioner ha clearian, udairu u MLA ubala job naga party congress menha usnem araja katpra. Habagren Shekilat Pathai Kubor, Utei Ukertong na Sutinga Saipong constituency, Uloong ba udangdon ke Zinkermen Bay ba undang job biang. Uloong ba ke jingdon kam hapo ke constituency kidangdon Shibun, kibadang hapban pendep kum kisurang, kijaka a jing sumar, bat lada udang job pen urlong bat penbiang ye kini kijingdon kam jong kipait ba, bat ke jingrong jong u syaga party UDP, kadei lengba ke jing a jimut jong ke dong kerchan jong uhi. Join sekarang UDP dah. Dah kerjing ya kelam kerjing ya jemut lagi nong kercan gua ampong susi ni kata kata ulai sekarang ni. Kumpul long kamu man kata kan siapa kumpul kan tadi tak ini. Ni ya kerjing kercan lagi Thailand. Kerjing kam dang pun kam tam kunci jumi dok kerjing kam dok surok di surok mana lagi di hospital di kampung lagi kerjing kam. Yulti wala ada wan kerjing jobat macam biaru kontrak lagi pendiam kerjing kam on Thailand. Hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di Kalayaban Pernai hoi kepada TMC si Turki sentil di Kalayaban Tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah hoi kepada TMC si Turki sentil di Kalayaban Pernai hoi kepada TMC si Turki sentil di Kalayaban